maestro Aleksandar Banjac na pijanu. Gospodin Branko Koprivica, solo gitara. Gospodin Vlada Saradžić, bas gitara. Gospodin Goran Eletović, za bubnje. To su moji momci, moja ekipa. Vaš dragi zemljak, Marko Bošnjak! Vidite koliko je porastala. Ste gledali tamo na YouTube kad peva? Policija. To je najizlađe, kad vidite kako deca rastu i kako divno umnožavaju svoj talent. Tako da, Marko, hvala ti što si došao večeras da me usrećiš. I sve tvoje, dragi zemljake, izvoli. Ja ne znam gdje si.